Есышықәсатәи ареспубликатә бюджет акыр ирхьыԥшуп аекономикатә ҟаҵарбақәеи Урыстәылантәи Аԥсны иаиуа аинвестициатә программа анагӡашьеи. Аиҳабыра реилазаара аартуа Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба иҳәеит, иҩнызқьи жәаф-шықәса рзы абиуџьет анагӡаразы иҟаҵаз шмаҷым, аха ҳаԥхьаҟа уи аизырҳаразы ахархәара рзутәуп иҟоу егьырҭ алшарақәагьы. Иахьатәи ҳаилатәара зызку ҩнызқьи жәафтәи ашықәс алҵшәақәа рыхцәажәара. Сгәы иаанагоит иҟаҵо маҷӡам, аха иҟаҳҵаша иҵегьы еиҳауп. Убри азыҳәан уаҩҵас ишахәҭоу ала ҳалацәажәартә еиԥш иҳамоу аҭагылазаашьа, имҩаԥгатәу азҵаарақәа ҳаԥхьа иаартны ҳрылацәажәартә еиԥш аҭагылазаашьа ҳамоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Иҩнызқьи жәаф-шықәса рзы аҩнуҵҟатәи аекономикатә лшарақәа рхархәарала иаарԥшыз аихьӡарақәа маҷымызт иҳәеит аекономика министр Адгәыр Арӡынба. Иара хәҭаа-хәҭаала дырзааҭгылеит абиуџьет ахашәалазҭо ахырхарҭақәа русура аиҿкаашьа атәы. Иҳаҩсыз ашықәсазы ареспубликатә биуџьет анагӡара шалыршахаз атәы инарҭбаан далацәажәеит аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ афинансқәа рминистр Дмитри Сериков. Иара дырзааҭгылеит аҵарадырра, акультура, агәабзиарахьчара, амчратә усбарҭақәа ҳәа руалафахәы ашәара шеиҿкааз. Иҳәеит Урыстәылатәи аинвестициатә программа анагӡара шымҩаԥысуаз. Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Беслан Ешба ҷыдала далацәажәеит аинвестициатә программа ахырхарҭала ареспублика аҟны еиҿкааз аусқәа ртәы. Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба иҩнызқьи жәаф-шықәса ртәи ареспубликатә биуџьет анагӡашьа дазааҭгыло иҳәеит иалыршо аҟаҵарбақәа шмаҷым, аха ҳаԥхьаҟа иҟоу алшарақәа ахархәара шырзутәу. Выступавшие отметили, что исполнение бюджета основывалось на принципах сбалансированности и эффективности использования бюджетных средств. Очевидно для всех тенденция последних 2 лет – это то, что идет рост собственной доходной части бюджета. И эта динамика должна наращиваться. Иҩнызқьи жәаф-шықәса ртәи ареспубликатә биуџьет инахцәажәан аҩс аиҳабыра реилазаара лахәылацәа уи рыдыркылеит еицҿакны. Аиҳабыра реилазаара аилатәаратә убасгьы ирылацәажәеит афондқәа рбиуџьетқәа рынагӡашьеи егьырҭ азҵаарақәеи. Даурин Аԥшьбалықь Саҩхаа, Беслан Џьынџьал, Аԥсуа телехәаԥшра.